motundoje sabari ikanye gase mangana botunko yategerera nayo kongitomo ya mangana botunko yategerera nayo kongitomo ya. I tell you karibu sana mofo ya kama kawaida kama karibu sana ekora igora watero ko bamanyire nani yuko ndani ya studio konda se faida yo muligiro Ndizi TV for the first time oyobereka okora na kyokuru kwa nasema kyokuru. All right. Asa muleta na nkuru kwa Denno Sayuma, iliteria ndi kibande, iliteria ndi Omoteri Denno Mpole. Seitere gami nyinkoswe guchime kabisa sakuru kuitibo. Hapo ndo nyumbani Nyamabariri. Tisemo cha Mabariri, iko Denno Mpole ndani ya nyumba litukolia lero. Asa uko taenda atambe Denno Mpole. Can you tell me something igoro yo mabona kideno kinete? Wasarachi kwa Omoteri. All right. Ubu mabona njiranki nete, you know, when I was very young, I used to be in church. And actually I was a mission boy. Second city on Nyamabariri PAG. That's why so that's how I grew up. Yeah. And how comes all right. So kanisa one of my mubuli tatu mindasi teteka sana when I was yani once the morochi koromo ke utamani yani ndamorochi pia so bwenge so mama mintaga tolerance njira yo monene kera tu alengenya gesa ekanisa ite ya main PAG ya lengenya gesa ni mataracha tonyole planche ya Nyamabariri PAG so mama mintona kwa ndo worship so na bono kingdom moke ariko ngire kanisa chimbwa chichibo Kristo chikawime yane witera mama minto lengo mo Kristo yes ngaskuru kyo cheta after that. Okay, jekere school nso meteke Congo Primary School. Congo Primary School, secondary ngasoma Intercity Mimani High School. Yeah, that's your life no kire to ka form 4 otira. Yeah. And aka sengencho yebiro bono gwasoire ekanisa watu robo Kristo meho chimbwa chiricho Kristo chiagosoire. Na Kenya arekante Denno Mpole akamana wate talent yogotera. All right. Konde agase kanisa actually kuna vitu mingi nilikuwa nafanya pale kasi nyingi na kubuka ndiko so ndiko so ngo. Tole mererani. So abakele mererani. So ekeronda se kanisa alia. Inche bonde ngentenje kuli azini bwate talent. Inche ekeronda se kanisa praise and worship enalegotera. Ana Denno nchoto tereri. So banga njitenje nale go tere nale ku worship bono kanyana kinga chakulia lazima ki I have a talent so I can sing well watu watafurahi so that's how nikaendelea hivyo kuimba hivyo nikalia restart I have a talent yeah kero tokuligeria se kamera liga togandre go sango monchu muligeria goetera Ndizi TV obwansu wo mugusibuna botambe kwana nintusangana into kero ndega no Omoteri Denno Mpole ndani ya nyumba Denno Mpole bono gwasore kanisa kwa manyire ebintu wachakire goteri chikanisa aye personal Ukikorta watana kibono let me go to the studio so tukatera kwane kuna Denno. Okay, so nyuma bono ndari kire studio maite ikentongere kwa per live yo mondo bakoranga kinenche ngenteke ngwita kero no mondo ngwitera kare. So there's a live na ngwitera after na kuri school. Nkeke kwa ngwitera. Nchete bono ngachikuri kinenche mirimo bono na bantu bate ngende muchumo ra kutorie mirimo. Okana Nairobi. So there's a live na ngengerete. Egerete ngati omonno na bono imuliro ndimeti ibintu bire mburiti omonno. So from there what happened? What happened? Okay, nchete Nairobi. Kaenda kuligie mirimo. Mukorete Nairobi. Ose uchieta. Nchiete tu. Asenyi. Sinchumete Nairobi ngokenda basambo sani I had a friend of mine. Ongaligeta akangalika ni mwaenga. Omusani akolega Nairobi. Yes. Nchuo tuligie mirimo. Tuligie mirimo. Kankonnegiti. Awu akore form 4. Awu na akore form 4. Bono nde Nairobi nya kuligie mirimo katanga ibaru bya muchengo. Oyo gago tete na tete ngasi kiko gokora. Ya, ile ndete tingi gasi chira chingi ya nchuo gasi to kubura. Gasi to kubura. Nairobi nene nchu Nairobi. Ngokenda ndika nyumba ero ende gasi. Musacha nara nyumba ga. Itukoligima. Ndagera nyale ngore koli. Ndagera nyale ngoro. So ikajalekana lyako na muchengo naje kajakuli muchengo akangira lima akangira kabiri ikasibone ba eguchi yasira wakole gasi rero amagosa gako akana se side kwale wakole e part ya uko ocha ubone sa kumara korosi kwana juba se chionse ono ngakuomba ngatenderi gasi naje teko kora Nairobi so nkanangalia gasi yoko kole muchibo muntu Nairobi yawo yando mugusibona
muzi akandike kazi yo kuburure chinyeni compound kayaba korose ryo muchi compound nabenga bona nganga nge house boy by the way ndebone ya nabana okorega igasi bune Nairobi bono boga nkongera Nairobi gawo ne chipesa kwa kuno ikabane stress ya sende ngetera challenge ya lenge ngusana kingo kolega asi mara ingoburo ne spinach business kumaga iga ocha marobe gasi sa acha late ongimo kwesenda ile njuga ngwashere tinyini amache wenda mpaka nege tocha kubita mugundu gusa mache na chire toro naga tutati kumanya gusa mache na chite mache na meda na rubi nguchira agenda kera chire butuko ngimo kino sa 3 sa 5 koligere so kwasa tamache onte bono sierre nyine chia mache bono ngaitira challenge rengo ngusa na ngarabono musacha lakini kikera ne ganda itira mangana yonsi igota tumito yo maminto go strauga bana bande ngo balenda na inche na che kurikimbi mbale ngomwale ngase family. Okay, as a family tomo nego tora abantu 7 tuko 2 boys na weske bata bono life ya bera kongu Nairobi ya bera nkongu bona lili uma etenchendwe tegagu ngate bono nchengo tamanga ngamode na achira arabono ngasoka nkagenda chibesa na bwate ngate tindi kwendaka tinda akora kendo ibesa na bwate kana gudu bubati kama bati na teta onya kwebuka bukina lingi ngagaja the list bono besa na bwate ngate batindi kwendaka na kibono nkorolekana kagenda Mombasa ngate bono kwenda Mombasa njebona iruza ni moyo mete bona dai Mombasa asingu timanye disinguji nguse na rote na ropi ngona Mombasa bono because you made njete Mombasa umuzana ro jete sto yakole site akaenda lakini njengana Mombasa ngamwaka kene kilo nga madena kisogoro Mombasa ande na kibondo konyana akandimba te nyomba njura berera kaka ngabera Mombasa njikuliye kasi ma tate live reli konjanda ibera libone donale dio kola ibanda izo bono magyubo ngerusu mabonje basana bwana atubukira nakole ngendo kendo zidimade akara sogoro ya nazire okaruno Mombasa bono arude Mombasa sogoro ya bono tatu mwa mama osirire ya bitiri yucha matanga bono ya bitiri yucha matanga kache kwa sogoro ya nali lingi jete netu yo kwera nabone gambo tuwa twa sogoro ne nali yeso bora ako ngwanira bono gwachira matanga ngataka nengira niko chioro Mombasa ndi kola kora Mombasa yake roro Mombasa ali bono maite njira kwate kasi na ora koro ayo kote kuliye kasi tiyo imekozi bono bono ne mekozi ukwanda metobe kumomboro kwetera oji kuliye kasi mpaka kasi ya mjengo yabora mpaka kasi ya bantu bange ko kubora ite mekozi lakini so bono wajira matanga gusi kiraja matanga gusi bono maite huguma bulipunya kondaire njibono nkonya korota kondaire yani ndo revelation gende kungejera tara yani buko shu understand revelation ni nini kwanyura ngonya basomebu mpaka abantu bande no mumuro bono ngeta gasoka ku nyumba amenyete nyumba iga singicho bono gasoka ngibono ngo chikote yabantu bono nekibono bakondo iri bakiti so nde nyumba ne mumuro era acha nyumba amenyete tuligasoka ku nyumba tuligasoka osoga takosoka mu nyumba ngete yani ngonya korengele bono njibono nkinkolete se nchandiki tatu muttai mama ndago struggle bono inje bono yani bugumubona bocha kubaika bono kabo uri nyumba chenga cyo no wasome buko kunya wasome buko ya kuna gusaba sana ya kuna gusaba sana munno bono nkinda kore kero kindu bugumubungu wetera musacha nara bono wetera boka this time I decided bono nje ngukubono because tindo reason ngobera what the wait yani tindo reason ngobera moyo orojo musacha buri waje Nairobi myaka gozene 3 hakuna kitu tura again kende wachire Mombasa chiba chikwa ruti na Nairobi nke orodiyo Mombasa lego sono nyore kende wachire tumigire chelire omanya ko kobese kuri Mombasa ojira matanga gusi ando ka bezuira ni ando takoko bezuira ni ku Mombasa roji tari mekosi ekabega sengo so from there kende ganyo ngolengereri mangana amatera kanya kongichira ngenda pa dingo ande ekanisa ngwana nalenge pastor barande matera nago chafana sana nje pastor bakurande message okara ndinje nako ndo rushire message ye moro najiwe kira seke bungu gete nakira bono kapanga nyokoroshe mate ngunda asekete na create paka nga come up with my first volume bono nandi nabwate besango record okotera kwa gochire to gotangani nkorokyo okotera gotangani nterete na raterete bongo gospel kero nalenge Nairobi nakotema mangana ya ono yo ono kabo ono pati kero bahati ono chisho bako genda nje nonde gali bono tenga kwa kabagande agune kana neko kore kazi ya nyumba so are you getting that nara kwenye chipa siri ukalinga nanya gwe to maliko na taripu kuchituma etali ndibone kanga kumbe nyasaye matera nale arata aro chimwana ngo chimwe giga
ara chiko tesaba umwana uyuburi tigamuri sipongo ko amatera aya umwana usarikire because njanare kwesoka ninjira getuguriye lyose ninde atigete bichibijeji no tira se woliana nakabigete ne chemical bono yanti nkumeredi ndo jono ndebwero tinkumeredi kende kionse aigati chimbwa ya matera ayu gwana baba mora bagatera matera ina yakini chirega ara streto to kumeti ole comfortable lakini bona sinde njengaranga of course imbuya na nditebwa tebwende bwense bakini sinche bona nkaranga teli buya sende nje bono ya nkaranga no chande ketana ndini njikotera bona matera itaiko kanande okatika bona metengatika matera imoto no ale kwanza nyabete nyomba ora ngaya tigo ya tingu ya nyatekerera yes that's how I come okachaga okorose otro the first song korukyo kwago bono kotanza tene mechando mechande sabali dire chanto mubuya makweli so the first song ngotanga ni pi korukwago cherete korukyo the first kera ngichete nkaga mechando kosa ndio mechando ni ra rango nguni nango otro kwa mechando igorobonda ko emechando ndiera Anchanyaro motimoko menkoro yane Anchengo keime omoyone Anchanyara babunaban January to December Nechikonda ngokora narabukire pwe obaro kero nachite kokoboko gosukuru kubwate nabo kumuna limonto ya kwani ya nugurigireti na kingi nachi kumukwani Otere mchano kwa your first song. The first song. Album mone roso recorded Esabali. Esabali na riji bad. That was your first album. Yeah, the first album. What was the because Okotera wako manyikane tia sabange gusiga no Okotera Esabali. Na Okotera abanga obako manyete bunanje in fact ina kumata Okotera Okotera Esabali. Esabali. Nkigia ko rito kosoke Okotera Esabali. Esabali mutundochi. Umete yari gwikira bono. Umeta se sabali egento ngero gutaka uchiko tema gokora egento gete kwanyura abantu mbali bago criticize bago goita moyo this time nginyore tumungine gita kwanete agateba mwana utaga konya muiburi oyo kingwete mona kakete no mumurabu ate ta kumukonya are you getting it so egente kinkakebwate ne ane nkiburi mungino yana kyako kyantengereri umeta kera ngonyo rege ndikina mbono iga ninganje tekera ngonyo rege ndikite umuntu ko bondi no ngyanje tere kurira matera hai kira matera ko ko mogoko era tete kole tugurire ime ngige ko gera mange yani bono ngige ko gera no tete ko motoki nyasa ingonyo rubu ya bwa by the way kero umuntu ago dengo uta ko nyamu buri oye mo inembe obusa ya uyo ndatenga inembe obusa Hono inki wusinki ko umuntu ara ko criticize siga asenje baroje mamute bwatikende timbwatikende mbaro buchimambi yane bakarora lituko liriyane tu bahite komanya mambi yane so ngacha kwibona ki esebali ya maene abantu nabakuita moyo abantu nabagushonora enkoro yawe kulinda mangana y'abantu amaene pyo yategereraro ukwo moyo totegera mangana y'abantu motundoche sabali yatingo kwa moyo yaya Oikangegase, sabali yetingo kwa moyo yaya. Oikangegase, mangana botinko ya tegerera. Nayo kongito moyo, mangana botinko ya tegerera. Nayo kongito moyo. By the way, Eddie Ogiri yawe kero umuntu akora itegerera, it is very interesting. Ndi bwatumu musogete. Eddie Ogiri na kiriko na nkayuko na kiriko rari yago kira sole na ndi ngoyo okora coaching na training yo so Eddie Ogiri. Okay, asante sekushining yo muraria. Maite nkorore, maite for example, tigangu example yakemo. Nabonda jago terabona iga. Motundoche sabali, you see that song nimemba kutoka hapa. But it's chamber kutoka hapa. Everything. Yeah. So kuna ile kitu mimi I feel naimba kutoka kwa rohoni. I feel what I sing. You got ali monto go train na kienda. Nobody and coach. It is me myself. My tango that's focus na maana ki kwa ndaga ki. Motundoche. Ona hiyo sasa ni mimi chema nikienda juu hiyo foko inaweza kuwa sawa. Kuna ile inaweza enda flat. So unachicoach mwenyewe naona hapa inaweza enda hivi. Yeah. So hiyo ni mimi naimba kutoka moyoni mwangu. I feel what I do and I love what I do. Yes. Obugi mu bwale ko bati token. Okango
Timanye tena kona kensere. Kunanga bande tolimiri bune bibeya. Kangu muntu agochokorega. Okolimie. Umonchu murigeria. Tugo gotera chi token eria toresere atorera sobwagare. Nkiagere tagasokyo gotera token kara kunanga iguru kumanya gochi. Onyobogi mambo ababuna chitokenie chitogwakanera. Onyobogi mambo ababuna chitokenie chitogwakanera. Omwana ominto akiyarekoba egakio nyanzo minto. Kose tata ni manyete omobiso monene no musanyo. Onye kagutambo kiruburaro orusia ogani oguroche. Onye ndirirende aiwukubwa kwembeto kweyana. Nakigose yarekoba abande kango nigo turi miribu nebibeya. Onyobogi mambo ababuna chitoke ni chitu wakanera. Onyobogi mambo ababuna chitoke ni chitu wakanera. Omwana ominto nakiyarekoba. Aki omwana ominto nakiyarekoba. Onyandiri mwanya abantu baewukubuwa kwembeto kweyana. Konangote sindi kweyana. Konango omwana ominto digo pimere. Konango omwana ominto digo pimere. Onye ngwakanera twale mbeo tokweyana. Onye ngwakanera twale mbeo tokweyana. Konango ababisaba batukimete. Konango ababisaba batukimete. Onye ndirirende yu oewukubuwa kwembeto kweyana. Konango ntwe toli kweyana. Konango ntwe toli kweyana. So nazareni obulimo buchasule. Ayo konga ebeo kweyana tali wakanera. Yesu nazareni obulimo buchasule. Ayo konga ebeo kweyana tali wakanera. All right. Onyobogi mambo babuna token. Yani kwana wikaranza mwago ukiritiga umuntu ucha from nowhere utako gosomera. Busaigo kwana wena experience. Nkwana kanya muntu kuingira bima bwabo. But it happens in life. It happens in life. So that song na chiete na gitari. Bintu mbere ngo narire na experience the families. Gara gitana ninga changenda muchigete. Kanyoro muntu gitari chandegete. Kagonde tata yana. Unandega gaki. In fact injira jya gitari abonkuligereru tindo chiburwe. Oraire mbuyi. Njebuna ndega na pimiro kere uburwe mbuyi mubera. Mbuyi. Pati nchandegete omwana one. Nchandegete ono kumi oboli naki gitari bobe. Na ndekera jite nyagitari amanepi ekera igiro. Owe da ujo bwena. Akoibuna ndali buyakomete na kagoche environment yanga. Oruara. Ibintu nande bya change. Goroka na biri. Nande banda ba umeta sinaro bagusi bandu ba. Kundora sibasibete. Are you getting that? Kare nkaruarete kere nyagitari obwena. Igo. Bono nkebori akinyu bumubonde babe tokeni onyu muntu gaguchanda umuntu ngana marwaire. Gakiarire kwegwo kubwa kwembeye. Umusaja kangaro ntoro. Abeko ba. Nagekero gotero gwachitu. Gotero ukamanya ko gocherego. Deno asa amatera ko abereka gotera. Amange twakorre gotera ta yabieka. Amange nare of late. Asa mutuka bwango iga. Twakorre ko kora collab na abateri abange ane bali baguchaka bono. Yes. Why? Now people are asking why. And wananiambia najua Denno kufanya collab na wasanii wanaanza wengine maoni ya watu. Najua ni wewe unachimaliza. Na hayo umeto bwekora. Na kina tango boli aseki abange mbali kwanja. Bande mbali kwanja. Okora collab no Omoteri gocha. Inki umete yakogera. Umuntu koronto gokonya umuntu no embali basaja bale nguba gokonya abateri aba.
korumo sacho kurusuna 20,000 umusacho nagenda sokre matera ubugi mambo ra eterete musacho uri ngumbu eterete obonda kogokonya ta kogokonya because taiterete mechanda aro nchugu experience iga igusia numbo so nchugu mabwana ne eterete no gwe mechando I know those upcomings this live bagwetira ereye mechando ncho mwana kana go chaka tari korapo kero kende yansoge na wasogede are you getting that ne rina temete gwetema they try to go ngirinse gaspi bado mbaratika they make sure and inside ground bado mbaratika bakisa mbana gutigeza bari are you getting that kira bantu bana no gwate gete abagutaka yani bakolimisa bakukolerensa are you getting that na je karaba chite mpaka channel yande bakachaka bagande tere mechando lakini nyasa na itakoro kwanja kwa are you getting that so nkaranga nchikubwato musani Omoteri ogo chacha ni understand to mubuli terete nere na bwagwetera are you getting that that's why konyo Omoteri ago chacha ndonte ina dino kitokore kola na motega kitimbwa tishida so long as naro na bwate talent some people bago cha konyo ngata takunyara gotera takona ni pita are you getting that bono mugo chandana konyo no muntu wa talented kwa mo coach mwana kitoko konya kwa mo postiri asoku manikari kwa nogo kemanyikanite asene meri ane mbwatenke nabokonya nakore no musani kolabo nero sukire kiwango gete na ndenje tindi kubwatinga gusengo sukindo musani mono mostiri nko irana nigasyo monengo kora I don't take this igasyo monengo kora na business igasyo ngo yiranga ngo koimo kirero mambe gocha kunyurana ki ama eno musajo de nambwa toko boko na nabo gocha gokora ki kumbwa toko boko sigete no tambwata naboko bwato mwana one gusobwa to ndoko boko akola bone mokolete na Boniface nyatuka takolera okotero ukima budesam okotero konimo na okotero ko no kwanya tuko gacha komubwatsia that's Boniface oso okotero ko mkointa kuri ko okotero kono kwa umurangirete mugatero that's a good question yes unajua Boniface is a lady akufela hambo na ndo kotrango tu akona next onye turakora nkoro Boniface is very humble and wako no masani wana sana and actually he came to me gambia Denno we need to do a project tetokore project nae nkamate project ni akante taitokyo turakira gotero tukakama up umete ni kintu ikerengere tu achitamo I can't say it ninje na tekerengere na jitene kerengere na njina tsine kerengere kono gotero gofumbi na bantu babiri tukaikaranza twenze ntaitotere party tetentere gai are you getting that muntu naro gocha tana kideno nchitosti gotera ntaitotere party and naro gocha muikaranza inse mwaro sinere oyore ta idea yae kwa muteie igagu tusikonye bekagu tigekore are you getting that wapango gotero oku yani kwaba na mutiririko tokonyoru muntu ko chakira gotera nse kukurera asiko go chakira gwakura so tukachaka nere tukameki gotero oku baka gokaba so we come together with our ideas okay yes umuntu muri gotero ko gwa Boniface na Denno Mpole nda to kunasi ni takolera ntu agochesa bulitangani ko nda to kukunyorio gotero ko oigwase musubati yo Boniface aterete because Boniface abuna nchina mumanyete aso gotero kumwaterete no na ste kumanyete I don't know skuru magana bata matera na hora batirende azana mumanyete ne kolabo imwa kolete ona ste kumanyiro musubati yo for the first time akarona arochi gwachakira kubwatana na bateri bagochaka but why utarakora gokonya gocha why utarakora collab na bateri abande pale the ex of Otis or ex of Mwaniki have not seen collab kwa tena baro all right unajua wanasemanga God is time is always the best na sometimes me kitu Mungu amenibariki nayo I don't force issues tindi ko force ibintu mono ngota kibintu biacha ebinyene so una Mwaniki I think into container Denno by the we need to do a collab kamwambia yes we'll think and we pray about it so kile ntukunya kusabira yeah alafu na Utiso I think tuliongea na yeye he told me Denno we need to fanya collab kamwambia acha Mungu atende jambo so hii project bado iko process but bone go umefocus sana to upcoming yeah I'm focusing to upcoming at least baimoke na baimoke nande baimoke pikombwa tuba tumocha there's a guy I love na kuti collab na okuruku Happy Baraka sijui kama unamjua the guy nimefanya collab na yeye the guy kwa ki obogimo so kuna kitu niliona kwake nikaona this guy ako talented unajua mimi nafurahi nikiona jamaa ako talented wengine wakiona uko talented
yani no rangeli wa site mba ukoira amaito kuchikuba buone bono oirwe. Are you getting that? Yeah. So ngaro this guy like no mukutano toko wenda niliita happy no this is a friend of mine anaitwa Vincent na yeye anakuanga hapo Ogembo Musa. Those guys they are very humble. I like people humble. Na dio mokonya mogusuma na senchiri. Are you getting that? Yeah. Umuntu muligete tene rokotero kwa ye Denno Mpole featuring Boniface Nyatuka. Takolera tukoigwa sinne toigwe party ya Boniface tene party ya Denno Mpole. Baadaye turudi tuganda kuona mangeke tokusangana Omoteri studio okore Denno Mpole. Nyiroko tubwate kwa tena sema ya mtandao sema ya Facebook Ndizi TV News na bega sema ya YouTube na bogo tuwatu na Ndizi TV News. Ena kinanko likore news go chimuto to baskole Ndizi TV otigoro lika Ndizi TV News na ndeka kwa lika Ndizi TV News na boko logo ya Ndizi TV erikire N karo kwa batire gago chibiche chya Ndizi TV chonsi iko chigo chaka okwabara kwa manyene Ndizi TV channel iliyo ganda takotengera obwansu omose otera kugocho moncho muligereria takolera Boniface Nyatuka na Denno Mpole. Henga kientambe ukoera Yesu omwana Daudi
koranira bwango igono Omoteri ko Eneza. Denno Mpole featuring Eneza. Go no my producer na gat ko gotero ko Eneza. Denno Mpole featuring Eneza. Igo no moncho muligereria. Atero kuna koroko back to back. Asanze mechi collabo tocho ko batokera bande baadaye. Togo tigana mngane chi collabo Denno Mpole. Sabari yo Omoteri ebwate bituna ne bitonga. Sana. And that the challenges mono tiro gwetera asanze mo yo Omoteri njire chechi. All right. Challenges ni nyingi. Like now, you know, like vile tunaimba, challenge ni kwamba you can sing na people here outside they want to see how you live na kiomenyete. Na Omoteri ya menyete. Live ya. Ngare na nyumba. Lakini nao maite kuna nterete ya. Ira ni entrachi ko boni. Nimbwate pikipiki. So nakuja sasa zina karamu. Ora karongo la gendi. Nwataka Ngonya ande fans. Sometimes kuna Maria wite. Denno maide. No nande ga wono ngisogete. Denno ya baile Denno fai kukana bike boanda. Denno watu wale gari. Gati pigi. Denno na no mondo gati pigi. Yani wono ngati pigi pake machiko ndu aterese nguna kibono bante bigera kini. Tabinya sai kwemiga. Hiyo ni challenge lakini. Kubwa. Yaani mwanao kuona ki hauna gari, tupati gari. Ya bwana, nafakuwa hivyo na ki. Denayo wewe unasaidianga watu hivi. Hauna gari. Bwana, pikipiki yo bwana. Mwanao wake kuseti uko chaka ngo kutumira mabuta kwate gari abantu bali ngoja na bro. Mote umusoma mangene gari ngokwana tuli. Ntabi kuruseta ze. So, ile challenge. That is a challenge. So people wanataka kuona the way you live. Njiroro nyanja abantu mute kumanya mutangazaji ni kiamete. Na kiamete. Na baba mondara ache mwagari atenga kyo nyanja ni kutangaza nero. Are you getting that? So tuna life watu wanadhania ukiimba unakuwa millionaire. Hiyo ni challenge. The people what they can say. Na ora nyuru komera mna yo Omoteri. So bwenge na bokonyuru bintu mbiro ra nyuru ana ki ila harji abaerera amangana ne kwaye are you getting that point? Ere net gwakite ine challenge ne sana uno twabateri kiwango ngera abantu bagutorra bati kumanya ntu nabantu raboru nanda abantu mbale tutatangana tibesa tutangana nyasai onya sai akota mali yango leta but challenge ni togwetera abantu aba fans na bakonya yani mbaro barakomwa bagatinya sai naguse narura gatina kia tukwente gutwara pikipiki tukwente gwetera tukwente gutara na maguru tukwente gwesoke njire yo sogete are you getting that Omoteri urugagu karokindi yanga begete sandi nera begete mbaro togocha bagochaka muno kwanyora koba ine challenge munenje hakwa sadle nda ki ne chianga na bwat kwanya tokotera kwanyora figures kwachire but kwanyora nga there's nothing we gain. Bono kwanya na piracy gutokora sana ya to finish pi. Wasokyo gotera lipam kwenda ko ni CD mimi. Piracy ya wakira gotera ya ni receipt 200 town yali. Truchera ko nyara dapa kwa monyene ko nimi oyo ko ni CD na dakorta piracy nyara 200. Are you getting that? Bono piracy batokora mbali ko to amoyo. Ini challenge bado because that's why ko nyara kibona tena ki bono gotera no sokyo ko mo bantu nyagotera ni sawa tu. So that is the challenge we go through. So far Denno amaterale ngobwate generally wit na utoto video abwate na za wachibichi onsi okay bono iga amatera bono bwate na amatera mete na rom bwate amatera ko kwanya the opportunity you record kwa yagacha abo cha watana ko tigan be ko video ayigete amatera ko tena ko bono ranyo igwete kwa na ntara ka video onyo no ngango choso ki video so amatera bwate bono iga baite bono na kwa na iga na baro muste amatera 30 akale ngobete video bono ngizina yale ayapuli mwintangani matera isita brazina ya na bika maega ya na bika maega tata so it's around 9 songs iga matera 9 iga ibo ko nyore bitoki iga ngo byale the challenge bono in my family I'm the breadwinner so we go school game ngo somio musho mindo bono we go fix ebintu kama yakanyora kende kwa kora basa matera ukiona haya yanatendeka jua nini tumemkosea Mungu. Ene kuona sana roho kagare wante vina. Ukiona haya, hebu nipe hiyo song. Okay, kuna hiyo song inaitwaje? Corona ta something like. Corona. Omonje producer ana otara kwa namba yemo. Ukiona haya yanatendeka.
kiona haya yanatendeka, jua tumemkosea Mungu wetu. Omba msamaha. Omba msamaha. Tikatero tukatero kule hudi otara kubeka chibi changa kadara beka otara kuchibi changa. Na temete ngutike ko beririkisi. Lakini otara kuna katangara kubisa na semende. Iko no my producer kind rika. Na so itinga ya corona. Kana tukuna otara kwa so itinga ya corona tumakere na tukua na bera tutoiga ibero tabia chiri. Tusikie tupe sauti. Oyole na maisha ole, noyole na matoa iwe, ekyo mwikogo jitabichi kanisa. Mambo ya Nyakati wa pili 7 mstari wake 14. Soma. Farao kwa nyakati zile, miaka na mikaka iliyopita, aliambiwa na Mungu kawachilie wana wa Israeli. Farao kakataa. Haya ndiyo yaliyomkuta. Ritangani amate kama maninga yakabere ebyoto somotie ya gatato tinga tigasoa ya kane tigaitora ya gatano gesunte ekeri bomo chombo gima. I love the song so much anyway. Asenga chiro moncho muri kita so to kuputara matera yum singa chiro to bya chirega. Wait, time yetu mekimbia sana. Deno. Yes. Kitogo chwo kore ndo chiro to bya chirega iga. Omoteri ki want ta so wotere gokuna gokina. Who is your mentor torate? Oh, my mentor. All right. So, unangona gukina, tinangora oteba ndega na ding as interview ngora henda. Nje bunandega. Nje by the way, umatango tekera na gotekera matera everywhere. But tiko tanga go simuntu na ore go inspire mono. Matana gatekera mostri ge Swahili. Okay. Mataya ge Swahili na gatekera. Yeah. I know na unokunya gukina iga ibintumbiro kwe gokeria Omoteri as a person yote bana ki was it noticed that the God's ministry na so ete I could not be here nki koro choko gokeri mono asese mo Omoteri wao eke ndongo gokeri ngina ki I'm not the way I was Nyasaye otemire na nindange na Yesu njira na renge I'm not the one so ndo chenga Nyasaye najifunia kwamba niko na Yesu na kwa kweli Mungu anaendelea kunibariki anaendelea kuniinua kwenda kiwango kingine so najifunia kuwa na Yesu na pia kuheshimika maana kuna wakati madharau ilikuwa sana lakini nashukuru Mungu kwa kuniheshimu pia kwa kunikarisha na wafalme. All right. Yeah. Where do you see yourself in the next 5 years as Denno Mpole? All right. In the next 5 years okay, I just want to have my own studio. Yeah, studio yayo manyane. Yeah, and also just nataka Mungu aniinue. Kuna ndoto niko nayo sana, lakini ile tu unapata financial I'm not stable. This way I was planning Mungu anijalie nipate njia naweza pata instruments za kutosha because there's some young talented guys up outside they need my support. Watu wengi wananicall. Denno, nataka nikuje unifunze kuimba. Nataka sina hata ofisi yangu. Nataka nikuje tufanye kazi pamoja. Unapata waimbaji wanaanza hawana support. Na they are talented. Kuna watu wanaimba hata kuniliko. Man, lakini support ya kusababisha watoke huku ndo washulikane haipo. So my wish in 5 years to come, even not 5 years to come, even 2 years, 3 years, let's say that. Nataka Mungu anibariki na mimi nibariki hao wengine wako hapa chini. Yeah. All right, asante sana. Dene katonya kusangama na igo mwanchu muri Ndizi TV. Ndagirengo chia SMS ganda da bange batumire sana ngo cyanda go cyetra bade one bada ingeno cyane cyinga sana. Kefa korochi nsemo chia Kiogoro agoteba ako ndani kompiko
tena zaidi. Asante sana Kefa. Akote msanii nampenda sana, nyimbo zake zinabariki tena zaidi. Mungu ni Mungu. Sophie ya nyoto mira Sophie ase enchera ya bene Mungu ni Mungu. Sophie Mungu alitaka upitie inga tinjiri chia Sophie charocha baadaye ekarongolo echo jumbe gane chinge sana ngachindo che oya koro kuna diuki koro chinse mochiri chia gesere akote watuko ndani kumpigo tena zaidi. Napenda sana esabali mutundoche sabali mutundoche sana bunorochi mutugoto basekoligeria maega mangana y'abantu to basekonyategerera suka muturiye kasanta sana koro kuna nere Jen koro chinse mochiri chenya bioto niko ndani. Napenda Denno Mpole sana, tafadhali ningependa kukutana na yeye. Ngora toro sana namba ya 1-on-1 inde monyale kumira na mukwa nenkagete ekro kurigele mambo ya nyimbo. Kevin kuruchinse mochiri chia kegogi au been following live kuruchinsa chia mambia na ende tindi kocha na gora na nchiro boteli na matera yo. Asante sana wakoro kuna kevo. Asante sana nse mochiri ya nyareka gutubwaje. Asante sana koro kuna rezipi agote niko ndani kuruchinse mochiri chia nyaramba na abere ginko bwati online nsemo ya Facebook ande na atumira ujumbe ya ne wasalimie wote mashabiki wote wa Ndizi TV na watakia siku njema yenye baraka. Asante sana kwa ujumbe. Jumbe ne chinge ga thanks to God oya koro konere wini koro chinse mochirichia gote banga chinse mochirichia mwancha ne rego senya mwancha ya nyamira osemu amancheki. Asante sana agote wasalimia Omoteri Mosiri wa makori koro chinse mochirichia ke wanda ihonko motebia Denno Mpole mbuyana nimebarikiwa na nyimbo zako. God bless you. Amen. To you too. Anande Dismas from chinse mochia Mosoveti eragote ba Denno Mpole akopoa sana. Ujumbe ne chinga china ndio kumindika. Thank you so much. Tuko timbo kamoja baada ya nyingine ekro toko chigirego tira sensemo elia enseme ga ya enseme ya asenamba ya studio yetu natoko sanga amona chinse chigabono chia bono margo. Asante sana kati ya banda bangi ne chinyinge ndo chinatingo nyarago chietera chonse asinge chokubwatakana ebiro bya itobya chinsemeria online ndo chimbara ba ntoko totuma ensemeria Facebook akaronkoligere rigari. Asante sana Esbon arori ya century ya bene agote bakondani kumpigo tena zaidi chinse chigabono chia bono mambia ekrotoka natego sanga asumuruberyo bwege singa ensemeria nde producer yane John Kebati agote batamini nimebarikiwa hapa ndani ya nyumba kumpigo tena zaidi ekero chigendrete goja moja baada ya nyingine goterase enseme. Asante sana tuandike rebiri satoka. Asante sana Vera Joshua agote baniko ndani chinse mochirichia igege chinse mochirichia igege ekero toko nyara kogendera gosanga amo naye ekero toko sangamo naye. Asante sana Eunice Makori agote ya pamoja kama kawaida ndani ya nyumba. Paul Seret watching from Nairobi. Paul Seret asante sana nero yukonsia mochirichia na Robi agote ba watching live. Yes no muya amoya bro. I love the song so much from Paul Sereti. I wish that great friend of mine all the best Mbele Ikosawa. Atandi Nelson watching live from Lenana Road in Samucha Nairobi. Asante sana Evan Sindubi from Nyaramba niko ndani kumpigo tena zaidi. Vera Chocho asante sana Sam Nyangwesa wote ya pamoja. Aumba libanda tumachia bansemeli ya Facebook gatia yanda banga semu ya mtandao banga tumechi nyinge gaigago etera Ndizi TV obwansu bomugose kama kwa umunchu ligeri ndo chobono ninchiko chietera chinyinge kubwatekana ne video tuko tunawasiliana moja baada ya nyingine. Onya no Omoteri go chakabono kama kawaida endekina matera tu anyore ekaro kelingende ko rebye wo bya bateri bakubokera wasane chipukizi kama kawaida nite mlezi engana kene bya go bya bateri gusi ko bimukiande kubekaranga kama go cha sekende buna dena ko ligere wana uchipukia nami pia naangazia kwa kina tena zaidi abateri bago cha katari bona chaka is a continuous process kama bateri bago cha kama kawaida niko nyuma yenu kwa endekina king nina be class platform iliko nya ko ramatere na ya matera manso obogimo bo bimechanda talionda kwere. Amen. Okay. Denno. Ukura tochi. Ngane ayo monererie gocha sawa ligereria. All right. Gocha se abateri ujumbe ya onererie. Okay, inche naragote baiga asaba nchuba nyasaye bali nyasato bekire baro bagoto support asenjera ya masabo nabo igwa senjiri chibesa linde ko gendere mirime yo monene asenje support ino. Igatenga abaminto bali tizemejisi ko sometimes nabago gocha matera itu apande basha batabwatinda mwamu bantu batu promote bagate Denno na utumire gente kigendo sokilia matera so they really support us. I really appreciate you guys. May God bless you. Ningesema kwamba katika YouTube channel yangu na nashukuru kwa sababu ambao mmeendelea kusubscribe inaendelea kupanda. Saizi nimefikisha 14,000 subscribers. Lakini najua kwamba wengi wenu hamcha subscribe kwa channel yangu. Na kikorokwa. Akero subscribe ugali okongimuki umusani kinenge
cost no go subscribe to kumanya Denno nkiaga ndako koranga yara igo simple as that so ogo search Denno Mpole N-O-H mwisho Denno Mpole you subscribe there N-O-H yes Denno D-E-N-N-O-H Denno Mpole Mpole alafu andike Mpole utasubscribe hapo utawatch kidogo at least you share that content of mine itakuwa tu tunainuana jamani utaweza kosa kunipea pesa yako lakini kupitia kuwatch na kusubscribe umenipromote sana jamani na kushare pia hiyo content kwa rafiki zako utakuwa umeniinua sana yes so what are we expecting from you asa mwana muziki all right ngito expect kurwa solesi asa matukale go chiwotia bwango iga pia ntongero gendete ko all right korosia ntongereka sana korosia ngenjo gitiga ya inataka ko hapa na nyaba ntama kumbona lakini kitu kwa sema tarege Kiswahili so like now mutu amba ngete ngorta mutarege Kiswahili angatatu iga mfurulisho ngoro kwa tareta chuma mosi ya lia kanisa on Saturday embassy neema neema ni kwa neema tu jamani jinsi tulivyo ni kwa neema ukiona kuna watoto na familia ni neema ya Mungu nipe kionjo tukimalizia neema tu ni kwa neema mimi ninanga ni kwa neema mwenchu mune tokereri ko gento kia sokero wakebe kire video ndikina kinga sana ko prepare ngona raiga bitoki mbona bitoki navyo esarigete yeah kianguka mara hiyo na kuangusha hapo moja baada ya nyingine back to back na botambe hawa tuchelewe aigana toko nyara ko suka senjera ko ikira mwenchu muligereria ndoche na otoko koraga bukorende na roraga ni gukonyora na ki aragwikira njira nero ura murekera ni namba ya simu all right as email ni densayuma5@gmail.com Dennis Ayuma yeah densayuma5@gmail.com that's email kwa WhatsApp number ni 0748 84 11 02 na botoko irora 0748 84 11 02 ina mbino kumekere Denno Mpole musanga monero 1-on-1 ekero anda kubwate ngana in terms of Christian and the gospel manenos yes thank you very much Denno so wekagaiga atashukuru sana kwa muda wako and the good work wenda itagokora asante sana Dennis Oyaromeri na kuona mtumishi kutoka Nkararo yo akote banakorocha asante sana na bange bagotumaji jumbe ji Bella Joshua yani ni wengi sana karibu sana almost mwanzo mo chumbe chino andaka maybe tinyo platform yogo soma chonsa sengi nchebiro nashukuru sana tu aresta camera ongitata extra na mpenda Denno Mpole napenda nyimbo zake sana hakusema nani Bonina Clinton tuko ndani kabisa santa njeze Chando please by Denno Damaris Koromwembe msanii tomotegerete Denno Mpole yuko mbele barikiwa damu asante sana na bange by the way wametuma jumbe zao wanakufuatilia moja baada ya nyingine wekera umuntu muligereria tu aresta camera ongitata extra ndio chama na show imekuwa safi sana nashukuru sana ama igani ngwa kwale ukwenda ama iga and by the way serikali namna gani ega tukene by the way just a minute nakikwenyo tase group ya abanyankongo tero nkole moteto kwa abanyankongo yes how nakikwenyo tase group nakikwenyo retali aliuma iteso yarenge audition yalenga ali culture hall so actually I was called kuja Denno imba hapo jaribu party so I went there ilikuwa kwamba lazima waangalie kama uko talented you know there's some singers wako saizi and yani unapata kwamba kwa ile song yake ameimba hata kumchezea keyboard hawezi akaimba so ilikuwa wale wanatupea mtihani hapo bako wakere keyboard bako bugeli banda bako njiri transpose banda bako njikire gendo bako thiririe ki so kwenda gari bakaenda bakakora interview bakaenda bakachora ko bakakora bakatebana ki nyarebe na ubachoruru so ana office ya rute Nairobi tali gusiga iga yes tera ya chorete ngenyora na choriru guse ntamaite gusinincho ndatombe kire verse iliyo beketa sokotera gukwa abanyango ngoro wonya abanyango by the way andake kaucho koje verse e produce yane ndaito nyori umurigire ryo gotera gukwa na abanyango ngoro kyoko kai ngoro usi umuro onya kororo please kenda gukoriyo nya kororo ilinde nera to verse asata ta sokotera uko umurigire turamunyo naki ogotera to gukwa na abanyango ngoro kyoko ekeronera gotwa e verse iliya begete asogotera uko kwa abanyango yes tonge verse iliyo geta sokotera uko abanyango abateli sabera ense yaito abarandia togende bitunwa to sabera ense yaito
abarai baito egakiti morara Kaiko rusio mamuro bwata chingurwa monyagerera Yesu Monyagerera Yesu mamura bwekebega Mamura bwekebego bweta makweli Ayaye aya Tunasimama wakumbuka Tunasimama wakumbuka Tunasimama wakumbuka Denno Mpole. Thank you. Ntochake hiyo tranya kwa mpaka saa 10 na tunazimaliza na vitu zinakuwa zinazidi kuwa tam tena zaidi 30 minutes producer kale kwa ngumani ni yake moja Denno Mpole Lirube ni John kutoka Nyamira niko ndani kabisa na show iko poa sana na mpenda Denno Mpole ni anapenda nyimbo zake sana. Thank you my fans. Yani message there ni mingi we cannot finish Asante sana tukutane na wakati mwingine tunaenda tuarigania yande tukua na mange anasoboteri waguse asante sana nale gotewa yo nimbwate be family ina kie na kita tokolre no wate bantu tiate ate sanare bantu all right ninde people nimbwate mwese kura umu ya sana kuruku Angela ngumuruka mwanjone so nabwate abana babiri bane wow oyo mokuruku Emmanuel Baraka noyo ndokuruku Brighton tata tebye kamera iri bamanye igomba bere bwato mwana kwa anointed Baraka na ndina baye na Brett na abane na wana udere sombobi so karago de sabira Angelo yo moteretene okay okotera ngole nterete mechando ndira era na ari gari na roka ndasokotera mechando ndira era karansi tense iga but I planning gotera na tu iguri guri Angela naterete gotera gite bono ngocho kubeke video abantu bama nimbwata moteli na ndo mugongo sana acha gotera gabwate maiki amangana go sere asante sana Denno asante sana mamu mwili ero tete motigeta ide nati mokwani aiko nyanje uri bwango yote kungajeri my mom ne rondera na ne ronkorire kinde bono iga akoro kucheni nyakirali obiye so bogali nyanjo ekerore ubiyo mbakali mabantu mbamanyitali yani nkwa no musho minto kurukwa makori Vincent makori na botole babere minto yo na mukwane nkwani no moyigwa ndenga haki nkwani kubirongalia ne view yane na mukwaniri nande ningori na basani bane bonse pi fans bane bonse pinda nchako bakonu mede mpaka marago bana bange abande mbamede uzingoja ndo maide toche tuaje tebwango to vitaminde bwango so babali boss batamaite bacho kufuatilia weke kwa mtandao wacha Mungu awabariki awatende wema saidi ya yote tia tumutumaini omonene uratokonya ndoko safari asante sana tarachi kokoro monchu morigenda tengo manyubuna baadaye gaiga naelekea kanisani tunajua naelekea kanisani tumako mnaanza launch ya Chafet Uhuru ngocha ndo no ninja by the no ngale launch hiyo atakuwa pale na Denno Mpole atakuwa pale Lydia Sophie Olengera atakuwa pale abatena bange bakororo onyama atakuwa pale abatena bange kurugusi by the way tokale nseme hiyo igotomera ntse mochirichia itierio ELCK nsemo yesuneka ngekero tokoenda ase launch yo Omoteri igekuro tombegete njema zikemigete na gwate launch tukoria rero na tutakuwa pale bono igotiganko ri bakaria bene Denno akori na masabo na kimaliza kwa maombi otoro kwa yako mnakutoko da toko sokarani gwekana ndi tukonde Jumapili tukutane papa hapa Lirube okay ma producer tokora watera Lirube akimaliza kwemba tuna Lirube liaye tonyegereza ligetegaka igatokore tuelekee kanisani tukutane ase launch next Sunday vile nitakuwa hapo kompyuta zaidi na wateli bande abajebu na botambe mambo itakuwa shwari kazi kwako asante na tuamini tuombe wapendwa Baba katika jina la Yesu Kristo asante kwa wema wako na neema zako umeweza kutukilimia siku ya leo nashukuru kwa sababu ya watangazaji wote wa Ndizi TV asante kwa vile ambavyo umeleta hii platform ambayo imeinua wasanii Kisi Kristo na pia na TV zote ambazo zimo hapa Kisii Mfalme. Nashukuru kwa sababu ya manager wao Kristo kwa kazi nzuri wanaoifanya. Saidi ya yote Kristo, zidi kutuonekania kwa kila jambo. Katika njia zetu tutembee katika njia zako. Tuongoze kwa kila jambo.
Na hapo toka humo Kristo, naomba amani yako ikasambae humo. Na bariki wote ambao wanaabudu siku ya leo, usiwaache kama mfalme. Wale ambao wanakulilia, wanapitia hali ngumu, wengine wagonjwa, na pia Mungu ukawaponye pale nyumbani. Asante maana utatenda yote, katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. 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 May God bless you all. Tonyorogotera liru bono mwanchumu ligereria kera togo chigokora, ala utomagote bana bye bye mbia mono. Dear Lord Jesus, please read this letter I've written to you.